spavam, ortak. Momak, Izvolite. imate li prazne sobe? Sve su prazne. A koliko košta? Hoćete li s pogledom na šumu? Neću da gledam, nego da spavam. To vam je 54.000. Šta kaže? 54.000. Ovo je objekat visokog turizma. Pa prijatelji, mi nismo došli da odnesemo namještaj, nego da prespavamo, bre. Za taj novac dobijate sve privilegije visokog turizma. Možete da koristite bazen, bar, garažu, saunu, masažu. Imamo i guvernantu. A pripada vam pravo i na pola sata jahanja kroz šumu. A koga da jašem? Konja. Imamo ergelu. Spomenu ste guvernantu. Da, ona je za decu. Možete dobiti i tenis partnera u trajanju od 30 minuta. A i to imate? Sve imamo. Izgleda samo gostiju nemate. Imamo jednog gosta. Znate? Eno ga, kupa se. U ostalom, ovo nije motel da se samo izvrnete i spavate. Ovo je malo drugčije zamišljeno, na malo višem nivou. Ili bre, Bojazro, jel mogu ja da prenoćim ovdje noćas i nikog da ne jašem? Jahanje nije obavezno. Ako je bez jahanja, je se plaća manje? To ne znam.